Tala Fou mai le sifofongo le lau mua i Wellington mule nei taiao aso luas fultasio yuni lua fe lua fa. Ua si itia i le tesi ma le 2% le au te linga o le tamau ainga mai o na vaenga ese a New Zealand po olo na GDP. E tu sai ma wha mau ngā le ofisa o whai numera wha mau ina New Zealand i le aso ananafi. Ua wha mau ina ua alu ese mai New Zealand i tūlanga wha le tonu tautupe po o le recession. E wha alua o na wha ititia lo na GDP i le kuata mai a te sema i a se tema o le lua whelua tolu. O lona winga, sa iai New Zealand i tūlanga wha le tonu tautupe. O le fua tupe wha alu le GDP na si itia i le tesi ma le tasi pasene. Ma sa tele na au mai tupe whaalu a ainga ma turisi mai fafo. Le ana si itia i le tesi ma le valu pasene. A o le whaalawilo ina mai whaamaumau ngā na nafi. Sa vailua ina manatu o le au whaito whao le tamau ainga. Pe na si itia pe whaititia le tamau ainga o New Zealand i maasina e tolu mua o le tausanga nei. Ua paula i titile numero o tamaitia onga e leo i a onga i le kuata mua o le tausanga nei. O fuai numero na whaalawilo mai ana nafi, na whaali ai le whaamaonia o le pau o le numero o tamaitia onga e leo i a onga. E ono 2% tamaitia onga na o i a onga i le kuata mua o le tausanga nei, pe a whaatusa i le ono 10% na whaamawina i le kuata mua o le tausanga wa tea. O whaamaumaunga na whaali ai, leo ato tamaiti i a onga mo le iwa 10% o taimi a onga. Ua whaalelea le tele o pitonu o se iwanga na ai au kilani mātuma au kilani sisifo. O lo o tuma upea i le ono 10%. O a onga i mawalunga le tūlanga whaale tonu o le tamau ainga. O lo o iai i le au whainga maasani o tamaiti e awai i a onga i le 10%. Ma pitonu u e le leile tamau ainga e i le 7%. O whaamaumaunga na whaali ai le toa tele o tamaiti na mamai i le kuata mua o le tausanga nei na i lo o le kuata mua o le lua whelua tolu. E na o le 5% o tamaitia onga Maori sa awai i le vasenga o le kuata mua. Ai 7% o tamaiti Asia. E 5% tamaitia onga Pasifika sa awai i a onga si itia i le 3%. 7% o tamaitia onga maisi a tunuu si itia i le 5%. Ma le ono 5% o papalangi si itia le 10% e tu sai ma whaamaumaunga. Na saunoa le minista langolango o le matanga luenga wa onga David Sāmoa o le a ngalulue e a tili whaalelea ma whaamalosia ia whai numera. O whaamaumaunga a o le ia o maili COVID-19 i le lua fesfuluiva e 7% tamaitia onga ia onga ia so taitasi. Maolo o ia i le whaamoe o le malo ia mauti noa o le 10% o tamaitia onga e awai ia onga i le 10% o taimia onga pe a o atu i le lua fe tolu se fulu. O le tele o whale mapisinisi i Northland o lo o motosia pia le tise e o mai le taiao nei. Ina wapa use po le tise a le Transpower la talata i kumeu pe tu so le sfurutasi le taiao ananafi. O le kamupani e le tise pito sili leo na tele le moto i mātu o le Transpower. I se whamatalanga mai le kamupani e le tise, o le 7% o tangata sa tatau na toi whaaola le le tise i le awhiawhia na nafi. O lo o ngā lulu le kamupani e toi whaaola le le tise mo ainga uma whaapea pisinisi na motusia le tise tanu mai le asoa na nafi. O lo lapata ia tangata saina i New Zealand, e winga ini whainga tau whaavalea, o lo o alia e ilunga o nisi o ala o whaasalaunga lau tele, ilunga o penga ta whailangi. O lo o suesu e ina e leo ni mata upu se lua, na whaasese ina ai ni tangata, mga waile whaitau miliona tala o ala tau tupe. Na ta uaile leo sa tini sinia Rob Hanken mai counties manukau, o tangata tau whaavalea, na whaafeso o taina tangata saina, e ala ile upenga o feso o tainga wa whaingoa ina o le WeChat, po o le Telegram, ma whaalawilo ai ni inivesi o tupe e whaia i Ausitalia. O le taimilava e mawai le malilienga i le waolau tau whaavalea matangata. O na tutongi lea o se tino i tupe te le i se whale tupe i whafo atu o New Zealand. O le isi vaenga o le malilienga e o atu ai i se nofuanga ua saunia e le ausolitu la fono ma pikiina mai ai tino i tupe ua mai atalaina mai i masini. Ua whaamaonia mai e leo sa tini sinia e le sao ma whaamaonia whainga
luenga, ma ua ngā wai le whaitau miliona tala o tupe a tangata saina I nei I New Zealand. O lo whaawau pia suesuenga leo I nei mata upue lua, peitai e mana o mia le lango a le atunuu, e fesosoani ai I le whaalawi loaina o mea o lo tutupu, e tāua tele lo whaia o suesuenga, e whaamautino ai e moni le kamupani, ai e tele ituina atu I ai se tino I tupe. Ua taufia e le soifua maloloina, le taliaina o le whawhaingaluengaina o tausi soifua po o nurses whaatoa whaau umai I a onga. Peo na whaalia e le asosia tausi soifua I New Zealand, na whaalia e le tawhatuora, ua taufia le taliaina o tausi soifua fou, e fia whaataitai ma whaingaluenga I le onga totonu o le tausanga. O polo kalame na whaanga solo, na whaia mo tausi soifua whaatoa whaau, e fesosoani malangolango ai I a la tau whaataitainga mo la tau tausanga mua, na ua le pulesilo le uni Paul Galter I le Morning Report o se popolenga o na ua whaia le matanga luenga o le soifua maloloina ia suinga. E ui ina sa la tau fola luenga tu mau a tausi soifua po o nurses fou pe a mai a whaau unga. A o lea ua te ena e le Health New Zealand le toi whaafainga luenga ina o ni tausi soifua fou. O ia suinga ua whaia o na e fua le paketi a le matanga luenga pe o na whaamawina I li poti. O le malilienga na whaia I au nanga a le soifua maloloina lautele ma whale mai ina ia whaafainga luenga ina nurses o na o le toai titi o le au whainga luenga I whale mai I tutono New Zealand. E le Italiane le soifua maloloina ina ua fesilingia e tusitala. Ua talosanga ina le pulenuu o Invercargill I a Nobby Clark ina ia whaamawai mailo na tofinga pulenuu I le isi whanotanga o lo manei a o iloilo ai ni whaasea whaasanga ia te ia. Ua wala au ina se whono I le aso o no whaasea na whaao o atu. O Clark o lo whaia iai se iloilonga o na wana mionga na whaalia I le tufanga whaailonga a le United Fire Brigades Association. Sa wala au lia ai o se malo whaaloalongia. Na lipotia na whaia e Clark ni tala e ulangia ma whaaleanga ina isi tangata whaingaluenga I sana saunoanga I le wha moe. Sa ia whaia fo ini whamatalanga le longo maalie e winga I le au fui mu. Sa ia lafo ni upu whaailonga lanu I le tamaitai na avea mafufonga o le aso. Na whaaulua le pulesili o le fono Michael Day se tangi e whai masui o le asosi o Aperila na whaila ai e isi whai pule se tangi e whaasanga ia Clark. E fitu tau sanga ua nofo sala ile ali Ivanu atu luas fulfa tau sanga le matua na malanga mai ngā luenga whaavai taimi o naulona ave whaamalosi o se teine titi se fulutasi tau sanga ile nofoanga mo nofo afi ma whaiaini winga matanga I Blenheim o Stephen Tari Tempin Ngarai na ia io ino na molianga o le whaiai ngā whaamalosi lea na ia soli ai le tula fono I le masino Aperila o le tau sanga taluai. O ngā rae e sau mai Vanuatu, ma na sau inungo le visa whaatapulaa mo ngā luenga whaavai taimi. Tala Fou ia mai le sifofonga le laumua mo le nivaenga o le tae ao.